Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Zoronge Empire muradukurikira gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye muri imbere mu Rwanda no hanze y'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikira ariko kandi muri Nairobi mu gihugu cya Kenya tuhafite abanyarwanda benshi cyane mudukurikira umunsi ku wundi, ariko reka nshimire cyane abantu muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze muri aya makuru. Nyuma y'iminsi ibiri yitwa General Godfrey Niyombare, uyu nguyu yagerageje gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015, umugambi uza gupfuba. Nyuma y'iminsi ibiri rero atangaje amagambo akomeye bibaye kuri General Godfrey Niyombare. Gusa nkubwira ko uyu ni umusirikare wari ukomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza, ariko baza kugirana amakimbirane ndetse yaje gutuma ubwo Perezida Petero Nkurunziza yajyaga mu gihugu cya Tanzania i Arusha mu nama bategura umugambi wo kuza gutembagaza ubutegetsi bwe, ariko ni coup d'etat yaje gupfuba, habayemo ubugambanyi bukomeye cyane. Iyi nkuru ngiye kuyigaruka mu buryo burambuye, ariko mbere gato yuko twitsa cyangwa se twanzika kuri iyi nkuru reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bw'inshamake hari amadosiye ya Jeffrey Epstein. Avuga iki mu by'ukuri? Idosiye zamenyekanye cyane zizwi nka Epstein Files zimaze gushyirwa ahabona haciye havurwa rero byinshi cyane ku isi, mu gihe ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushiririye abona amamiliyoni y'inyandiko z'amasanamu ibihumbi. Abantu benshi bariko bibaza ibibazo kimwe, none muri izo dosiye harimo iki? Kweri iki isi yose iriko irabivugaho uyu munsi wa none Jeffrey Epstein yarinde? Jeffrey Epstein yari umugwizatunga umunyamerika, yari afise ubutunzi bwinshi kandi akagenda n'abanyacyubahiro benshi ndetse n'abanyapolitike, abadandaza ndetse n'ibyamamare. Yari afise amazu menshi cyane harimo n'inzinga bwiwe bwite riri muri West Virgin Restaurant, aho bivugwa ko byinshi mu byaha yagirizwa ariho byakomezaga kugenda bikorerwa. Hanyuma kandi uyu Jeffrey Epstein nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga, muri 2008 yaragiriwe n'ibyaha bijanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abana. Muri 2019 yarongeye kandi gufatwa yagirizwa urudandazo rw'abana b'abakobwa abatwara mu mibonano mpuzabitsina. Imbere y'uko urubanza rwiwe rutangura yaciye apfira mu ibohero, kandi bategetsi batangaje ko iyahuye. Amatohoza hamwe ndetse n'ibyakirijwe abahohotewe vyerekana ko Jeffrey Epstein yakoresheje ubutunzi bwiwe, ububasha n'ubucuti yari afise n'abantu bakomeye kugira ashobore kandi kwirinda gukurikiranwa n'ubutungane. Nibiki rero biri muri Epstein Files? Izi nyandiko n'urukurikirane runini cyane rw'ivyegeranyo vyavuye mu matohoza yakozwe kuri Epstein n'abo bakoranaga, ubutumwa bwo kungurukana ubumenyi emails, urutonde rw'abagiye mu ndege ziwe, inyandiko mu by'ubutunzi, ivyegeranyo vy'abahotewe, ibindi vyegeranyo vyakuwe mu matohoza. Abantu benshi bari biteze ko izo nyandiko zoshira ahabona urutonde rudandazwa rw'abantu bakomeye bakoze ivyaha canke babipfutse, ariko siko vyagenze. Izo nyandiko ni nyinshi cyane kandi ntizisigura vyose mu buryo bworoshe. Kuba izina ry'umuntu riboneka muri izo nyandiko ntibisigura ko yakoze icyaha nk'uko amakuru abishimangira. Tuzagenda kandi tunabigarukaho mu by'ukuri muri rusange tureba ibikuye muri izi nyandiko za Jeffrey Epstein wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo dute tujya ku nkuru yacu y'ingenzi nyirizina, babwire ko muri Brazil hatowe itegeko ryemerera imbwa n'injangwe gushyingurwa hamwe na bashebuja. Mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil hari imbwa yamaze kandi imyaka igera ku 10 ba mwirimbi, aho nyirayo yashyinguwe. Iyo mbwa bise Bob Coveiro, bishatse kuvuga umukozi w'irimbi, yabaye inshuti y'abantu baza gusura ababo bitabye Imana kuko uko bazaga bayihasangaga. Iyi mbwa yaje gupfa muri 2021, ariko kuko itagiraga aho iba nayo ishyingurwa iruhande rw'uwari nyirayo. Iyi nkuru y'urukundo ndetse no gukomera kuri shebuja yaje kuba imbarutso yo gutora itegeko rishya ryo muri Leta Sao Paulo ryemera ko amatungo yo mu rugo ashobora kandi gushyingurwa hamwe n'abayoroye mu gihe bari batarapfa. Leta yavuze ko itegeko ryemerera kandi ishyira imbere umubano w'amarangamutima abantu bagirana n'amatungo yabo. Reka tuganire kuri General Godfrey Niyombare, uyu musirikare ukomeye cyane wari mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi muri 2015 ubwo bageragezaga gukora coup d'etat cyangwa se gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Wagambaniye General Niyombare n'abagenzi be bikadobya mugambi wo guhirika Nkurunziza.
mu myaka igera kuri 11 ishize abasirikare b'u Burundi bayobowe na General Major Godfrey Niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida wa kiriya gihugu Petero Nkurunziza, ariko birangira umugambi upfubye. Niyombare yari umwe mu nkoramutima za Petero Nkurunziza, akaba n'umwe mu bajyanama be mu bijyanye n'umutekano, ndetse yayoboye urwego rw'ubutasi kugeza muri Gashyantare 2015. Uyu mugabo yigeze kandi kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi mu gihe cy'imyaka igera kuri 6. Mu mpera za 2014 nibwo kandi yashwanye na Nkurunziza batajyaga imbizi kuri manda ya gatatu yashakaga kandi kuyimamazamo, binaba intandaro kugerageza kumuhirika ku butegetsi. General Niyombare mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique muri 2017 yasobanuye ko ku itariki ya 12 Gicurasi ubwo Nkurunziza yajyaga mu nama ya East African Community muri Tanzania, we na bagenzi be bari babonye amahirwe yo kumuhirika ku butegetsi kugira ngo bashyire iherezo ku mvururu zari zimaze iminsi zicirwamo n'abaturage. Agaruka ku bijyanye n'uwo mugambi wari wateguwe, yagize ati twari abantu amagana bafite intwaro baturutse mu Bahutu ndetse n'Abatutsi, abasirikare bato n'abofisiye ndetse n'ibisasu bya burende bibiri. Wa 13 Gicurasi mu masaha za mu gitondo twahurije hamwe ingabo dusuzuma intwaro n'ibindi nkenerwa, tuvugana n'iyindi mitwe y'ingabo kugira ngo rero tuyihe ikimenyetso ahitwa Musaga. Niho twatangira imirwano duhita kandi twinjira mu mujyi wa Bujumbura twihuta cyane. Niyombare avuga ko uyu mugambi waje gupfubwa no kubura ubufasha ndetse n'akagambane we na bagenzi be kandi bakorewe n'uwari ministre w'ingabo Posiyeri Gaciyubwenge. Yagize ati kubura ubufasha byatumye kandi ingabo zagombaga gufata ikibuga cy'indege zisubizwa inyuma. Icyo gihe imodoka kandi zagombaga kuduha ubufasha zarafashwe. Wa 13 mu ijoro twarahuye twemeza kandi gushyira ingufu ku gufata icyiciro cya radio y'igihugu. Buke twarahagurutse duhura n'ingabo zikomeye. Imyitwaro ya Posiyeri Gaciyubwenge nubwo kudeta yari yatangiye yagaragaje ubugambanyi ntiyafatanya n'abandi. Abajijwe umusanzu wa Gaciyubwenge Posiyeri yagombaga gutanga, General Niyombare yagize ati ubundi yagombaga kumenya guhuza ibikorwa by'ingabo, ariko mu ntangiriro yahagaritse ibijyanye n'itumanaho rye. Buri wese yari ategereje uburenganzira bwari gutangwa nawe, ariko ntiyabikora. Imyitwarire ye nubwo kudeta kandi yari yatangiye yerekana ubugambanyi bukomeye. Bamwe mu bari bamuri hafi bampamirije ko Gaciyubwenge Posiyeri yagiye kwa Nkurunziza mbere yuko ajya muri Tanzania, birumvikana ko yamuburiye ku mushinga wacu. General Godfrey Niyombare avuga ko nyuma yo kubona umugambi wo guhirika Nkurunziza upfubye, we na bagenzi be kandi bafashe icyemezo cyo guhunga. Avuga ko yahunze anyuze mu kiyaga cya Tanganyika akerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi igera kuri 5 kudeta ipfubye, ndetse icyo gihe leta y'u Burundi ngo yari yaratangaje ko yishwe. Akaba rero ari General Godfrey Niyombare. Reka tujye kandi makuru yandi avuga ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko izi ngabo z'u Burundi zakubitikiye muri Minembwe zihungira mu mashyamba. Amakuru aturuka mu gice cy'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo ziganjemo z'u Burundi zakubitikiye mu mirwano yiriwe isakiranya na Twirwaneho, bikaba ngombwa ko zihungira mu mashyamba. Izi zifatanyije n'iza Tanzania FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacanshuro bamaze icyumweru bagaba ibitero ku banyamurenge bo mu misozi miremire. Kwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026 ingabo z'u Burundi zatwitse amasantere 3 atuwemo n'abaturage b'abanyamurenge, zinica abarimo n'umukecuru imyaka 100 mbere yo kwirara mu myaka y'abaturage ndetse zikayirandagura. Ziriya ngabo zigize ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa kandi zimaze icyumweru zirwana n'umutwe wa Twirwaneho. Amasoko y'iki gitangazamakuru mu gice cy'imisozi miremire yemeza ko kuri uyu wa gatanu ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta byaturutse mu duce twa Mukoko, Nyaruhinga, Karongi, Bicumbi, Karingi, Bidegu mbere yuko ingabo zirigize ziraswa zigahungira mu mashyamba. Imirwano kandi Twirwaneho yafatiwemo ibikoresho byinshi, ndetse amakuru avuga ko imirwano yasize uriya mutwe ufashe agace ka Rwicankuku. Ari makuru avuga ko impande zombi kandi zikomeje kurwanira kugenzura agace ka Pwezero kamaze iminsi kagenzurwa n'ingabo za leta. Amakuru agera kuri iki gitangazamakuru kandi avuga ko imirwano yo kuri wa gatanu yagaragayemo ibitero bya drone zibarizwa mu 10. Gusa Twirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidel yavuze ko izo drone zamaze kuvugutirwa umuti. Ati biratangaje kubona haterwa bombe za drone zirenga 168 mu isaha imwe zoherejwe na drone zirenga 10 drone zavugutiwe umuti. Rugabo yunzemo ko iri joro Twirwaneho kandi ishobora kwisubiza Pwezero yose, dore ko ifite igice kimwe n'ingabo z'u Burundi zikaba handi. Hagati amakuru avuga ko Burundi kandi nyuma yo gukubitikira mu mirwano kuri wa gatatu kuri wa gatanu bwahise kandi bwohereza izindi ngabo mu misozi miremire izo gufasha zo gutanga ubufasha
kuzatsinzwe. Kuri uyu mugoroba nibwo kandi izo ngabo zambutse muri RDC ziciye mu duce twa Baraka ndetse na Mutamba. Rero ari amakuru akomeza kugenda avugwa, mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira